mahamsak marapai flaya. Faidi. Tini o sari pangjaraw hain hai. Kai toni kogo kuplung anglai firwana. Haike dodro senglai bo hablai nai. Chini kethar Bible seng logi nalai nai. Mangke note khlaina bagai notepad gana nadi. Tei nini khunjono kekrek khlai nini bukhano tiar khlai di. Keplai ku kai toni kokno chunani bagai. Praise the Lord. Hallelujah. Kai to kaham. Hallelujah. Kai to kaham. Mangke nini takok nobo. Share klai ready nini bukok nini takok nini jati masak rok no. Padi palke kai to ni kok no surang laya. Khorok busuk tong. Poitu genang rok. Hallelujah. Khnai tong nai rong ni bisingo poitu genang khorok busuk tong. Kai to kaham. Khnai tong nai rong ni bisingo poitu genang khorok busuk tong. Kai to kaham. Min khairok mahamsak marok pai flya. Okay, khorok sa saw yes ang tongo. Asak kebang mo poitu genang khorok sa no. Tei poitu genang kere. Okay, tei khorok sa khop jaka yes ang tongo. Tei khorok sa poitu genang. Tei to de tong poitu genang rok. Tei khorok sa, ombai khorok tam, khorok beri, khorok ba, poitu genang khorok ba. Oke, tei khorok sa botongo, khorok ba, khorok sini, khorok do, khorok sini, khorok sa, khorok cuku, khorok chi. Oke, dozona khop jaka poitu genang rok. Hallelujah, kai to kaham. Hallelujah. Kristo sok paiman iyagulo neng waisapano kubun jagao iya pri sede sekha. Kristo haikaba keplayo haika mathang jak mungo paiman iyagulo neng samung bera jakada. Nini yapri belai de kelaikha. Mungsa sekai term saza gya bahai samung rok da kelai da terengka. Ade engka waisapano. Oke. Nengkai to no poito kelayo. Te hai na hai. Bera korau bahai ni yapri sheri pika. Ade engka bahai rok. Oke, tahu raja sau i bera ka. Hambai neng honest answer mani bagai. Oke, poito kelai mani ya gulo samung hamya kelai jaka. Engka tahu ke kahamono. Oke, tele. Totong.
poitu khlai tui samung dera jaknai rok. Okay, abo ka sungmung rok. Because poitu khlai tui samung da dera kha. Mani sao baksa dera kha. Baksa bro public o sarak sinani. Baksa to sarak gelak mo. Tango wasi pun sengija naikya. Kaito nun poitu khlayo. Kaito banyo tongo. Kaito nun suryo. Hai pan se dera oi thango. Tangai. Tangai. Kaito rono poitu bukhlayo. So suryo. Abasa samung dera o. Abasa osta kuiriyo. Abasa kalairo. Tangai. Kaito kaham. To tong answer kem ni thani wo. Kaito kaham. Praise the Lord. Okay, koroksa brother ang belai na suri na shelaru. Tam klai na yo zarawa ang. Okay. Tam klai le man lai kanadi. Kanaga answer payana. Kaito kaham. Okay. Jin tinin tim tamo poito tomon tongo ke phunuk di. Nang poito ganang bohunin gosio do derao. Aw tangi meya. Okay. Poito ganang ni gosi tiro. Derao bohuni satiro. Aw kai ni ek loge ni manya. Nang se saksano poito klai nai hai engjagi tongo. Nang poito keri ni bagi nang derao. Actually nang adino poito ke sekeri. Ambagi nang derao. Poito kede khlai hinke I ni gosinai kebang mano. But poito je tongo. Amono punongla thang tino se belai kena kebang ko borong ni thani tugui thango. Okay. Poito kede khlai hinke khlaio. Ta poito phunuk dik. Afro asol khelaba. Afro ngele pura him sim nangi thango. Ko poito bo khlaio no samong bo dera jakpiro. Abo eglogi ni me kundino. Because poito ganan kundino deraya. Nang poito ganan ni saksano sawi tongphano. Actually nang poito kesekeri. Ambagin nang ke poito ganang ning gosi tongo. But ni no poito keri ni bagi no nangai kasle kelai riu derai riu na. Kaido kaham. Oke khorok busuk tongo jagao resap na keren. Live khanai tongnai rong bisingo resap na keren. Mana resabi mano ta. Sab tong. Resapna kereng, moshana kereng, gitar tamna kereng, okay, mususak samung khlainya kereng, totong sab boja kereng ko, jani jareng mana fadi share kailaya na. Okay, korok tong resap mau, jani ja. Just answer boma kernai ang resap thiniu tongo.
ang mosathini tongo, ang gitar tamthini, ang keyboard tamthini, okay, ang kham tamthini, oba haike janija je jagao runggu gorong aboni songgo silayana specific kaisa no sadi nini rongkuk mano nini best no sadi baksa ang mamui songna gorong baksa tongoi mano ang berawana gorong aba haita okay koroksa tongo gitar tamthini tei koroksa tongo rosapthini tei koroksa tongo kham tamthini okay tei koroksa tongo bible porithani okay janija rongkuk mani bo jagao nong best nongjak nini sakno kebno srongoi answer tarodi solai molai nong je rongsuk mani nong je gorong abono answer di borok nong rongkuk okay koroksa mosathani to tongte kebo mamui song tini gorong rok rija samala delin chalai bela sabiko mamui songna gorong rok nuya koroksa kono mamui songna gorong risuna gorong berawana gorong nokla sorla gorong musugal choina gorong gorong nong je jaga best tongjago okay belai hambai norongni answer rokni bagui tongmon tongo sawi manko tangai sungjagui tong okay okay ritak thini okay chalo podre pod answer phai tongo kaito kaham ge tabu kaham ge khnadi ritakna gorong bo berawana rengya phanangui mano rosapna gorong bo mosana rengya phanangui mano moi songna gorong maybe te kubun jaga bo rengya phanangui mano okay te koroksa tongo bo raba rathini gorong okay bo bufang tana rengya phanangui mano ba bufang jirokna rengya phanang mano okay nong je rongoi tongmani te koroksa rengyangui mano bo je rongoi tongmani nong rengyangui mano okay kok bujiya tong nong je jaga gorong te koroksa rengyangui mano te koroksa je jaga gorong nong rengyangui mano chini ronglaimani abo juda judangui mano chini je song rongoi tonglaimani samung humung rok abo chini juda judangui mano ba joto baksa engya phebo nong khelda khlainai toma gitar tamna gorong toma ritakna gorong toma raba rana gorong toma okay mamui songna gorong jes jaga nong rongoi tongdi phiaba jotono poito gnangle engnani nango okay poito khlaina gorong gitar phan tamdi rabar phan radi ri phan takdi mamui phan songna gorong di nini ani rongmani juda judangui mano ba joto je jaga rongoi tongo jotono poito le gorong na nango poito gnango gorong poito gnang kugle jotono engnani nango haleluya kaito kaham gitar tamnai gorong bo poito gnang na nangnai mamui songna gorong bo poito gnang na nangnai okay raba rana gorong bo poito gnang na nangnai nini rongmani juda judangui mano but joto ni thani uno o poito le tongnani nango kaito kaham kengma jora ang rongo ang sek gorong goroi mane gitar tam thini panengkha raba ra thini panengkha ritak thini panengkha nong je sepano rongoi tongni poito tongmono goroi ke gorong thakjaku phanangni o songsaro nong okeju
Okay, ni na ran ma kun jala chugia because nin thani je nang suk mani tong suk na nang mani tam keri poitu am keri. Okay, kay do ka ha norok tangya shak poitu kisha gaza Jishu Christ complain maru because abarok jani je samong joto na expert mang baksa rishuk tini baksa arom tini. Okay, baksa alchuai tini al nini rengmao to nang kereng thakja kupno o poitu le tanga se kisha norok tanga shak poitu keri gaza complain mar khable phaisingo tamo ma salai kya gitar tamna kereng. Okay, raba rana kereng ri tangna kereng ni na kereng bai ke nang ba ke samung dera ya ka tongi me asala nang jasa pan sengsa ni mungsa se rengi tongbi hai pan samung derao but poito je pur kereng poito kenang samung dera ya enggo poito tomunu tong ke Phunuk di kokhe obostha bo. Hallelujah, praise the Lord. Poito tomunu genang ke ma Phunuk lai ni seng poito genang ka mo nokjak na namo poito maybe nung secretly poito khlai tongi mano but nukjak purka publicly nukjak na nangnai. Hallelujah, nukjak pro publicly ke nukjak na nangnai Jishu ni poito tamo kebo ok buk sangya bo personal poito khlai tong te bebang na har mani jak 5,000 selarok te logi beri rok besar boro sari mana nei roh ba sini nogo horungi tongkha hain jani janai tu isai bai sita because amar poito le khlayo no poito no nukjak yangi tongkha poito su Phunuk ba yangi tong laikya mia serang laikya ble sagri ne kataw sagri ngi khna tok sugo a sagri rok na tam hanjang ke Christian hanjago aket sengmia sagri serai Christian serai tahu bobo hai sagri sadine poito genang sagri na poito keri sagri poito genang Christian na poito keri Christian bobo hai ne kokhe obostha bo disciples sagri Christian tahu bobo hai sadine poito genang Christian poito genang sagri poito keri Christian na poito keri sagri Jishu ni logi tongnai sagri ro tam salai ke ba roho sidi subrai oro gana gini dogan rok bukrei ma borok bangla mani 5,000 selarok simise logi bihik besa tongo engya pano 11-12,000 kawan oro mas man thogia backward jaga rohor ba sini nogo ma borok Jishu no rok thari tongo poito bu khlai o ma poito no nukjak liya nang bo haino sagri Christian ting tongo tabuk sadi poito nukjagi de tong nin thani o do you have faith to tong poito tongo Phunuk di do you have faith tongo ke Phunuk di. Hallelujah, no poito ba nuya phan nukha maya phan manka ta ba Phunuk nai nugi Jishu Christ poito khlayo lukorok nugi yangi tongkha sagri ro poito khade khlai buko khlai poito practically keringi tongkha tam tongban dong thani wo amang nei te roti leba amang nei roti leba tu di hambai rekha bangkha sashini sai sabeli because poito simi khlaya poito a khlai mani mari nukjaka poito tongoba poito Phunuk rekha Jishu sabni phasing poito khlai kai tani phasing poito no nukjaka
joto borok okde pungka sagri rok poito khade khlai bukugo khlaio practical nuno nukjakliya tabon nang ang Jisu ni sagri rok bo bhai sagri sadi poito glanda na poito kreida kaito kaham bini khairok maham zakmarok pai flaya aboni bagini fadi sengela ba khluk layana oro Matthew chapter 15 verse 21 Matthew chapter 15 verse 21 Matthew chapter 15 verse 21 Matthew 15 ni 21 kaito kaham Matthew chapter 15 verse 21 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. Jishwara ni kutulay tur nakaba Tyre te Sidon town gana amsaya thangka. Next Bible verse tamo 22. A gentile woman who lived there came to him, pleading, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely." Am saya tongnai kananzik koroksa bini thani pai hai hinai shaka. O hodasa. Okay. Daud ni sazla. Anok khairuk zadi. Ang sasuk matai hamya. Okay. Kolob zagay betalai engai tongkha. Okay. Chalo. Tabu oro je beri sabong ke kanan je kini sabong ke a gentile woman na gizau thango na Bible study manjago na rasana kere na masana kere kun quality kere okay quality kere bolte no nang hai ang hai girja thangi resap nai ya masanai buya Bible khep nai buya Bible pori nai buya koroksos ko pastor bai naikol jagi tongnai aba hai beri buya phiaba Jisu sabu bo saimano o hodasa Daud ni sajla Daud ni bosongo achai phainai honai je kok diari sajak mani a asai phainai sabo Jisu no bo abolo serai aboni bagino bo Jisu ni faising rek tharka Jisu ni faising phaikha bo tamsaka ani angsajak matai hamya kolob jagui betlai engai tongkha thwitui engai tongkha (23) Jesus gave her no reply. Asung muktui bai kungtui bai ke request khlai tongphai ma se Jisu Christo bono kok se phirogya bo bai kok se saya Jisu bono kok thaisya panu salia Jisu bono kok thaisya panu salia yangle bo Jisu sabu siniu Jisu sabu saimanu abuni bagai bo request khlai tongphai kya hodasa o Daud ni sajla ani sajak betlaing suka phola hamya bai kobol jagai thei
Asuk mukti be kungti be ke request faijak mase. Yishu Christo kok sa saya babai thaisa pano. Bini sagri rok bini thani phai hai nei koi sapai kya. Bono rohor sidi bot jungno rukthari kese khlayo. Okay. Then his disciples urged him to send her away. Tell her to go away. They said, she is bothering us with all her begging. Oh, buri belai kebeng kha. Kes suka saka bo rohon di bono. Tut. Hin musanya serangyo saka boy. Because bo regular Bible pore nai buya. Regular girja thang nai buya. Bo church member o khop jagya. Habuni bagai patah rezagli au beri. Hei tam kes-kesoro kutulik sagri roboy sajaka. Even Jishu nijibu kok saya babai. Because bo kaitono surinai bodolo kuri. Ga abahai borok nge buini borok hanzago azoro. Gentiles. Ay borok kaitor bai halok kuri yo kaitor tagi babai halok narani ba. Ambagin kok salia babai. Okay. Kok salia. Tinggi si poli thang ya. 24. Then Jesus said to the woman, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Yishutam saka, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Apro Jishuhai ni saka, mera kemaza kai Israel okni thani simi se ang rohor jago. Te marak toke Jishu Christos hai reka. O kemazak mera ro. Borong ni borong thanio se ang asai phayo. Because Jishu Christo thia sini selai sekan. Bo songo thake ba bo kethang engi borok engi asai phaimani borok ke Israel bo songo. Ta bini bagai khasuk sa sabung ke Israel. Tang hinga chini bagai hinga takpano sikol tala kotor ko azorao. Au bo dino chong ke Jishu Christo thui thangni basaman yagulo se apala sasu jago. Adino. Okay, joto boroni sumsong nakar zaka. Asik bai simi yako. Zepro Jishu tishay tlang zaka sagri rong thani barzar zaka thangsi di sengsar genangai. Ozi tala khengir zak mani. Oko ozi ari tongmani grikha oko thangni sengsar genangai saisi di. As hazak puru ni simi sajakte ninani khundu sokpai kya afro ni simi se kaitor bai khosai nazakani sengo. Zepro Jishu Christo kok sai tongo afro pano Israel ni bagi simino kaitor ko joto borong ni bagi kaitor ungyako. Tang hinke a nokthar abo a songjag rok simi se aro habui manbai tongko. Songjag yar habui mayako. Jishu bo thuikya nokthar bagni inka nokthar ni porta bagni inka joto ari tongmani sobai khibijak baikya. Khazak ni phyognani halong manjunani nang le faikya o subra. Amen. Jishu Christo je dino thuikya a dino se beba khazak ro phyogjako. Je dino o bore Jishu no request klai tong phayo o bore ma okay tangi okok sajakangke samung paya khwapro. Je samung ni bagai Jishu Christo phaimana samung khlaijak yako. Jeto khlaijak yako ba jeto ba ari sekak jagya ko ba. Ha ari nori rejaya koba takpon ario ko obure ambagai sajaka
Koni, ang nini bagiya, ang Israel ni bagisi. 25. She came and worshipped him. Hai kutuli hanjang mas botei bose. Yakongo kelai se suri siu. Yakongo kelai se botei bo lop siu. Tebo se Jisu no kaham hun siu. Tebo se Jisu simi nang simi no. Te kia bo ya. Okong no bo sana ni sengka. Ana coba jadi. Hanei bo koi kya. She came and worshipped him, pleading again, Lord, help me. Tamo. Ana coba di. Ang non yakari tangai mani. Ani bagay nang simi no tabo laba. Nang simi no samong sari manay siya tabo. Okay. Tabugle ay Hindi. Ang phano gari bara ruwana. Hindi Bible study ho. Lornai kari. Okay. Phani aro worship thang lagi rana. Okay. Ang phano riska bara ruwana. Ang phano. Okay. Ni tam tongban. Aba haike yak solai mane sojak mane yagulo suduse gabangku borok kaito bai kok salainani kaito lopnani kaito kok serengani bagai lonya gaza gosia gaza o berile kotole kese khani khora manamai se bai se phaito kotol sidi oroni nake Hindi ne asem maya khlaija go request khlaija nang thangi miya baka kotolek hanjagay sudah se kosu kotolia tebo se yakong kebagiyo tebo se kolomo tebo se lobo tebo se ojishu nona simisang namo baka kotoli hanjagay batang kotolia ba nangke ba Hindi tho hane aseng maya khlaija go request khlai nang khatangi sogilia bomung Christian nang Jisu no rugtharo kaham ko disciples nang Poitu ko sekeri hengke akok salanya thang tini no mo porilai tong lai na obri disciple na obri Christian na obri girja thango na obri Bible porigo na obri resamna rango masana rango na kaitan lobna rango kun phano jaga expired ya phiaba bowai chun korok bongkha porop sake yakung yapang ko laikya kotole hanjak phano kotolia nono nango okay next Bible verse Jesus responds it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs marang khaurole marang suka tamani masaka obo samani klaya besari samung no sirong sari mangla Jisu hai ni saka besarong ni samung no nawe ang sirok no luklai remas aya because kaitoro tabuk sabba Israel afro buini borok kaitoro khodu khulomba o gentile sanjakna rok afro azoro chung kaitoro khodu khulomba kaitoro khulomui tongnai sabba Israel ga kaitoro hamari manan jogo sabba Israel ga buini borok chung obori chini bong gusti ni borok no bobo gentile sengbo gentiles no जों कायदर को खुलमिया के बरा हमारे मानो ने जोगो बस अब जिसु डायरेक्ट साका नो कायदर बे कस ग्रह के बा कायदर बा बिन बसारो नो सारो नो बा बसाव को खब जाया नरा तांगे आं बसानि सामनो या फारि तंगानि okay it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs बसारो नि चामनो ना ओइ हा सिरो नो लोखलाय रे मासाया
sui hunjaka thasingo to kese kese mana leda pada kutuli hunjaka taku sui hunjaka ma sui hunjama ni yagulo kutula nakhle baroni aro apropar le bage position khulumi to thut tuni bar nongkori phemi ada sui point hunjaka kutuli mana kese kese okay beba hunjaka hai phano se botam gi tongko naigra de oro tolabo 27 she reply that's true kubui oh subrai nang soi kubui kong no saka ang babu sawa koso khomja yang ketang kai tono koso kolomia keba ang sui category ono ngi tongkha phiaba ni sao lord phiaba even dogs are allowed to eat the scraps busa ngi sang samong masana ni zugo nglia sui ngi phano le ang kisa misa kelai mani samong ronol sai manable oh marang khai si bini ko sui hunja puru bogo shika I sui no ang kai to ko su khulumia ang boro busa ang sinani ang sui category uno ang tabo soino abo soino ni sao 27 berigo shika I soino ke thang no ko su khulumia sui category jung to soino hai phano ha nok phangni hanta klaima rok no le o sui rok bo sanani le jugoble ha busani sarama jaga sa sariya phano ha khiklai pan rusidi busano nang play do saro mairang no charo ano ba sui ba khiklai pan rusidi a klaima rok no phanang sa siwana kai to ka praise the Lord busa ngai masana zugong lia ba berigo sikang busa ngai masana zugolia ang busa busa liang ka ba ang ketang kai tan ko sukulum ya batini ang kutulia anong busa hisabe ta sardi sui rok jemon kelaijak sama hai a kelai ma rok no phan sardi ano okay 28 answer kam ka khna di the woman Jesus said to her your faith is great the woman Jesus said to her your faith is great your request is granted and her daughter was instantly healed wow praise the Lord kai to ka hake Jisu bona ha ini saka berima nang belai poitu genang disciples se poitu kri hanjago Christian rok se poitu kri hanjago bahai ke o burui gentile na girja thango na bible khebo bo bahai ke lora su poitu genang hanjak na klai apuni bagino nin thari poito to de tongni sungzaka phunukdi nin thari poito tonga phunukdi obrei phunugui manka tomung no poito gri hinke disciple phanangdi kun phanuya o disciple rong no poito gri ngai borong no rakhlai tongo thangbai di nabo thangbai di ora samung gri ora samung manthogia piabo o burei nai di na disciple na Christian hai phano se hasuke poito gna bosoi rok jemon klaijak samani abono poito sana bagere dibo mo masaka tamni saka your faith is great disciples rok tam poito kri gazan rok ni hinjago Jisu bai Jisu o burei tam masaka your faith is great nini poito belaike mar nang poito klaitini belaike gna Berima nang belai poito guna nang belai poito guna
okok sajakna nangnai. Nung belai poito gnangba nini poito nuksakna nangnai. Okay. Nung sanma hainu khlaijaka. Logi no mane abri je request khlaija. Ani brai ma ani sajak. Tamo. Mutai haimya kobul sa. Jisu tam sakaba. Yes. Granted. Logi no. Mutai haimya khari thangka busajak ne aro. Busajak logi krai nogo. Bo Jisu ni ganao. Eng problem khari si thangka. Nung poito gnang mani bai. Nung Jisu thaya pa nung thang. Samung sa sanai. Amen. Nin thani poito to de to. Poito Tongkhe, poito Phunuk bi. Hallelujah. Praise the Lord. Nung poito gnang da. O beri je gentiles omen. Bini poito noro Phunuk mani. Phunuk ni nung mani poito no. Nung sik hamsa zaktai kere. Kaito kaha. Praise the Lord. Okay. Christian kena tahu. Disciple kena tahu. Poito kere. Konfon belo kere. Kaito kaha. Kita tam nunggu, rasam nunggu, rabaran nunggu, mamisong nunggu. Ting to. Poito to to kere. Arang ma bebang magana. Kaito kaha. Kakalay maganang liya na man kana ojorao. 어머니 먹었죠 덩코. 이자 사스펜스 나라그리 시원. Next session에서 부지라이네. তিনি যে বুঝি মানে অবনন হজম খাইগরাদি অবনন চোগরাদি কাইতো কাহা প্রেজ দ্য লর্ড দারা খ্রিস্টান বাহাইকে সিনিজাগনাই সাদি খ্রিস্টাन रकनो লাই थांजाक सेशन रक नायदि खोनादि बयनोबो खोनादि बुजि पाइनाय ओके काइतो काहा Father thank you o kaplai zoro nang bless kraken in kaplai kok no yafarka sing khnai man kha ti khau chui man kha ni kok ka busle ka hamse wa sai sinai bufang koto tor mahai busle ka hamni ni kok ni ar ni hamari kuplom sing sasa o chini thani tebul nok jai ni mo su tebul objak sin thank you Lord for the session for the live session the time is yours because of you Lord Sang belai hamsa sang belai talai ka kamla. Thank you. Belai Kristus Yesus bagi bebel ni baga fadar hamba ya ka. Amen. Amen. Okay, hamu sunggung situng. Susung man kan ke ba. Okay, so sidi. Asanya residi apa. Tete kroksano kenar dan siap tongko kenar di bau tor sidi. Okay, next session if possible kena. Because kena kisah nok ni kena tangi tu, zora tu mun manage klaiman kan kita live painai kena, mali yang kita next day orang sini, kaya tu kaham, okay, amus sugnung situ, doktor kaya tu kaham, or kaham, relax, amen.